riu wona gabeca gaka ri I was very innocent and so am I. Yuko innocent. No turi hau tondu ndagitari ni njui ni arakinya gicoki giki tondu gathemba ma gabica kau ri onde ke yande kihure mbica ngutumira ura wekire giakwa gabica gaka ri ni karandirikani maundu maingi na he undu ndirenda kwaria umuthi munini muno tondu umuthi ni WCW and WCW to your mom. How we celebrate women today, don't know, but it's our date day. Yes, happy WCW mwekali. Yeah, and all the women. Yes, and girls and all the females. Yes, na madams. Kuringana na uria wewe ndakwita Miss and Mrs. Riu ri he horo ungiite muno ni horo muritu na ni ukoretwo ukiario muno wa airetu aria maratorirwo igoti-ini muthenya wa ira. Yes. Na maratwirwo muthi thaa 8. Ni horo muritu muno. Ndona twiru tutu ri. Ti gutwirwo ni wega urungi ha. Gogo? Thaa 8 ri. Gugukurano kana ni mekuhingirwo thikũ 30 make. 30 appeal kana ni gutuo sorry. Ni magutwirwo appeal. All right. Okay, thank you. Thank you for that. For the 30 days. Aria marakiuga my hold for 30 days. Yes. Ndona twiri tutu ri. Ngoro yakwa ni namire muno. You know, I was a very na ciari muno atumia mwana no andu othe no atumia ni mathinekanagio muno. Tewa gukora atumia aria maciarite ciana icio riu mwana thokerago uthukite uhia na nyukwa and that ka language dio nyukwa no niguo tweragwo tuigua kwathi. I was a very naughty girl. No riu thaa ici ri korono joke nginya class 1 de no guo njui ri kana high school ri ndigwiciria no njike maundu maria ndekaga hindi iyo. Yes, now you know better. You know, I was very rebellious. Either ni ugi muingi wa dinire wana kana ni ugi muingi ndigihota gutariria. Ngithi high schools nyingi ngitongoria migomo twanacina. We were not very lucky. Yes. Ni mwaki utakinyire hau. Riu ndurona twana tungona ngai koro kuria twikire migomo iyo ri na no ireko na yaneko na ni gwikwo ri iyo tondu na guku streets no igiakagio wakagio tairi ngari ikahia kana uri kungigithie kana ona matuka. Ndona tuiri tutu made ngai nginya ndirahura wa mukira witu ndiramura ngai ni ona tuiri tutu my nieces are in form ndireonaga ni hindi iyo ndu uria weciragia ndahetirie hanyeni na marigo na ndarora ri ni ndigwiciria my father was a careless parent. Yes. You know, kana my mother tondu gukiri ciana ingi itanyititwo hi ni ngomere akinyitite akoro nio kana ni wana kana ni uguruki kana ni destiny ya mundu gutharikirwo ni ngoma. I don't know. Yes. Na ndiwe ni muciari uri kucio ona president ona we ungikiuga niwe veteran ya kurera. Direnda ku imagine ni tuhenite pore ya ciana iria hurukite. Yes. Ngai amahe thayo na aciari acio ndina ya riu aya mehaha aya nana. That time that I was very naughty no igo twahetirie hanyani na marigo gwika maundu macio moru. Ndaba ndeciria riu ciana iciri na nini ni uraigua imwe cina 14 15 16 miaka iyo twagiaga tulisumbua sana. Reason sijui. Yes. Nega pressure ginya kama yake. Unadiwe kana ni pressure. Ndio ndiamenya. Ona thaa ici kwire ni mwarimu wari moru. Serious yare njoru. Ti kuritwa kwa gaitha icio na kire gwikuritu mundu thaa ici ona ungegecina ta guku kameme ni ure kurituhire ta mecara. Ti kuritu kwa rituhite. Ti ure riu thaa ici mundu araigua no eke anything wita muciari nduri fithi. I had no idea what we were doing. On other side, digedeka juge niki. Can I was mistreated? I don't know. Ruwa sheri asia na isiori. Dama igwira tha muno. Jota wa wanastuka. To nio makuruga mabao-ini.
no na report ira makinyire marathi tukona kwa matiwe maundu ta mau ndona andu comments marandika ati ciana icio ni mashetani ndari gwatiriri kai tutangi drive energy okuri kai ni tangihoera mwana wako atondu agatuika ki urugame ithenya-ini nigetha kugiririria gutikana thi uguo ri kai ni ta energy ya ku rebuke ciana ingi tondu we wakuahiana atia ndui I'm telling you 100% ndui no gereciri ni no mokire meke uguo na kuri mari ukona meke manage ona magikite mangi tutakiui ona ukire ciari maramaka mona ciana ciao hau amwe acio marahurukire Ngai mahe kihuruko githathiraga ri no korwo no mangirabangirio kiundu manyito nao ni ngoma ciao macini ona next term ona next year ona kana campus you never know. Yes ni ri uhoro cio Ngai wo muritu muno ngarigo riu twike ukate tuhoere ciana tondu ndungiuga ni kurera uru tondu ona aciari aitu ngwiciria no umuthi matitui matitui kwe maundu ngika ona kiagathituka ciana icio itiurire kami ni gukwira ni unginjurie twekaga uguo riu tari umuthoni twahuraga bathi ya cukuru twamiuria ki it's very sad mani mundu no kirire tu ahoire mwana wake no mahoya na aria maradivert ati ciana icio ni ngoma ona cio ni ciuragwo arafu na we muciari urari uguo we muciari ona tuge nduri muciari ciana cia iyo sister ciana ciaku ici no ndicirindire ni munini ni ngenda kagirande karia gaciara tutwiga kakaruta wira toria ndarutite God forbid kana niga kagomithia kana niga gegeka atia kogagacinwo kana kanu ndio ni maru kana tugwika atia ni maru hatire na njire hatire na option B ni maru na tutweke the best examples kuri ciana icio ningi ndugikeinuka gwaku ugike maundu mahana maria marathi gwikana ku nduraruga maithenya-ini no menye mwana we ni wonaga with the best example we ni mundu uri role model wake ndarora rujaru muciri ucio no korwo atererete ati andu ara cukuru njine we uri umuonaga ora we tha ici we no wicirie njikirite uguo itaugite we no wicirie ni ningiacinire cukuru ndire mwega ni ona ndirakiuragie kai muthoni wi muru ati ungikire uguo magikuhi andu but I don't think I am a very bad person. I would not kill. Why would I? Why would I ban to kill? Ani maramenya no macine kuhio uguo hihi matiroi ona makihinga mirango you know I don't know. Ngai na igwire ciana icio tha Ngai na igwire ciana citu tha Ngai na igwire ciana icio tha ona ciana icio hurukite Ngai ni atuigwire tha Ngai atuigwire tha na oguo wauga we go on our knees. We can only go to our knees. Bara ici togo cihotana ci maruine tigo shift blame. No. Not blame game nengani aganeke agane satan aganeke. We have to fight these battles on our knees. Maruine maitu. Darorire article yari haha I think I sent you that article. Yeah, written ni CS Murkomen. Nidagutumeire about the school. Was the school in my uncle? Uncle Egoko was not ex. No. Mother. I am a very naughty girl. Yes. Ate ni ate hau ne doiga. Ate ewe kwa jana brain yo yaku turehera mugithire. We ugiekete atia we kwanza. Kwanza ucio okire ajoru agothia gitwira anyua thigara nginya cukuru indangiacinite. Utire mundu wina manyo ya kurera. Utire. Ona andu angereke ngoro to gugata mutha for example. Mutha no haria gutare kamera hindi yo. Kone kwale CCTV. Mutha no haria gutare. Mehia mangereke ngwira ria wa. Murigo. Yes. Murigo riu no igwa maundu serious mareraria. We aratengera ni na idea tetwekire idea online. Let me tell you. Yes. Ni no tuhoire ciana citu. No mahoya tucihoeire. Heka undu kangi Kenya tucokete gwikana ndi wa mbere. I think ni tucokete gukas. Muno. We are really cursing. We don't bless anymore. Riu tukuga he mundu ucio angirona uru na nikio ndirakwera unjethere ndirenda guthoma uria CS Murkomen igire. I sent you. Let me see. Murigo geithika. Na baya mugithi ni na goro muno. Tuthire na mbia icio. Ungendia waru kasuku cigano ukinyie gikingi gia guthie na mathaa macio mothe ngetherwo nyamu iyo. Waru kasuku ni ciringi 20 murigo. Ko Wito. Aiyo. Ugikagwo mania bera gacuku ndo uthina mugithi na githi ndurona ni guikara. Team master I sent you na ni ndirenda guthoma nyamu yo very fast. Ni undu wa mathaa. Ndirenda
Nigetha dan nigetha tuthie maru-ini tuhoere ciana ici. Who is a hero? No ngiruga hau auge we uria ngerera ciana ciake ati mutha witu arugame hau auge uria we ngerera Brian wake wega pio no ina manyueo tuhoere ciana citu kade metha guku nenda-ini ndona ni unjikirire disappearing cia disappear Stacy henya mudato migire ti master ya ekeretu hau kameme-ini ya CS Murkomen aragiririo horo wa cukuru ya Utumishi na aigaga thukuru ucio percentage nene ya ciana iria ithomagira kou ni ciana cia borithi. Did you see that article? Ndaiguitaga statement ndirenda guthoma the exact words he used. Stacy ni junior komiona in the photos riu ri kiria kiratuma ndimiethe ri 2024 riu tureragi maundu mothe memega na mari moru 2024 ri bururi uyu ni wari na maandamano na ni twaririre muno mambeu njithi na guikua ciana nyingi muno na tugicast borithi muno kana tutikacikacire muno nigetha twambe tunyitane ithuothe tumenye riu uria mundu arikaga nigetha tugakirora ni urakona Stacy tugicast borithi mangiuraga ciana uguo atia kai matari ciana you will really cast riu ri yona maundu uria maraikara yeah we cast we don't bless no na results cia casting ndenda guthoma uguo kuratwikire haria bring the laptop haha nigetha thutha ngiri ndina thina na murigo ndikamwire ati thio kaharagane aca riu nitukwenda riu tutige uguo. Most students that article was published by Stacy on the 28th of May thaa 7:26 ati CS Murkomen kuga ciana nyingi iria iri thukuru thomera tondu hara kare gagikuyu tucoke tuthome ga githungu kariko gaka yes ciana nyingi iria iri thukuru-ini wa Utumishi Senior Academy ni ciana cia maabitha borithi thoma na gikuyu na githungu haya igacoka na githungu ikagwa most students at Utumishi Academy are police officers children. CS Murkomen riu waingira hau comments icio ciari more than 20,000 comments turagia atiriri ni ndiandikire no nani ni ngioririe uguo ndimuria atiriri my friend so because they were the kids of the policemen were they supposed to die? No, they were not. But in 2024 we were all here cussing for icio ona inyu ni muri ciana wathi uri hagirwo guku riu maundu ni meri tuthie maru-ini tuhoe na tutige gukas we start blessing utire mwana na riana utire mwana wa Doni na mwana wa Wakirumba utire George wa His Excellency President na Adriani utire ucio Charlene kana Gena na Brian kana Stacy riu maundu makiri haha mwana ni mwana yes no igore iga auga atena gikuyu hau iguru auga ciana nyingi iria ciakuire thukuru-ini wa Utumishi Academy ni cia maabitha borithi yes most students at Utumishi Academy are police officers children. Tukigia na maandamano guku si borithi ciera ciana tugaga atia we wa mbere onawe onanie ni ithuothe atire mwega onani tugaga atia tugakomithia maabitha borithi tutikomithagia we cast them we gukomithia na ni kuri kuruma we ni kuruma kana we ukomithagia kana kuruma ona uga ni mari ciana onani niguo njugaga ona haha ngerutwo clip riria marahurire ndwakuru haha marahura maithe ndiramerire ndiriri acio ni mathoguo na inyu ni muri hurwo ni ciana tige camio na tia gas makoerwo riu ithuothe turi aciari riu no tutigire kukas maybe kana tuhoe ni kuhoya I don't know. We have to pray. Tucoke riu ningi ciana ciakua ni ithu acio o riu turakacaga na ni twerwo ciana ici ni waciona ni ndina arata kwa thaa icio na matire mara kiongo ni kirugite 2 police officers or 3 ciana cio irathirire haria na ngai amateithie muno riu thaa ici
tuha tukiuga ciana icio ni maceitani ni ciuragwo icio ciracinarire anga ni irekire tutingitura tukasaga until when we have to go on our knees. Bara no tukumhotanira maruine. Ino ti bara ya mwiri. I think so. Ino no ni yakira hona tukumirwa na maru. Ni riu hakwa ni ndigocoka ni gucoka kuga rutu agitigira Ngai. Rutu tu Ngai apanishaga atia ningi. Ni muingi wa tha reke ngwire gutire mehia tondu gutire mehia tohagira. Gutire me matuna tamiriaga karako. No marehe perspective njega muno ndona ni ndigwiciretie uguo. That's an interesting perspective by the way. Dinakoma ndirakwira dinakoma ni kiria ni jet lag. It's serious. Tondu ona ni ndiramionete uguo. Ni mamahitha borithi ne makomithitio na makamenererio na njira nene. Ti gukomithia kuruma. We are cursing them. Then on the other side, Tore warathire ka mwana ka mask. Mundu oragia Ngai gatangikua. Moi Avenue. You know. Yeah. So riu na andu aria gukomithia we no age gukua tondu ni njero na njero hihi akorwo ni thomaga buku ya Ngai wega innocent souls. True. Yes. Akia mwakire acinwo atire handu marokanira na maundu maria turakumithi guku hena andu mekuga that's the kiria na statement yo. I think is a spiritual, that's a spiritual perspective. Yes. I think so, and it really works. I don't know. I think the best thing is to let God deal with. Yes. Tondu tarure ndungithie korwa Somalia na kahiu. Yes. Oginyo kuwe mushinga. This is a spiritual war. You cannot fight it in the flesh. Na turagwa atirire tondu nuthi yakwa PBB kuria kwa evangelist witu ati hinya wake wakanua aciwo ati no hote kurugamia kirima na urugamia gikuo ni urathaga no karuma ithu ni turumaga muno ni kwaza de murumi muno polisi icio kwaza cia hura thuri githunguri kwaza icingiro haragana si haya we do and it's normal. Yes. It's the first thing mundu esiragia henda kwagia na kindu gitari kiega. Tajira ni ndirakwira ni muthoni ni hakwa ni ndahitire hau ni we tondu miaki no ya mundagio by the way. Ni mani ndire moru kamera gutari. Miaki no ya mundagio. Ni kamera na social media gutari. Ni ndana sina kirima gia gwitu giothe gikahia guothe. Ni kamera gutari. Eginya meci gatuma andu marare twahuragwo ta ngorofu mundu akihoyaga nginya baba wao andagacoke muthe turana na matoro na riu ronja turathi atunyitanite moko uguo ta couples na tuigaga kai atangi haraganira na kumutito mundu uratuhurire hakuya aturage ni kwendia ngui. Can you imagine ona kalima tamega na twahoyagira arimu makue matigoke cukuru rucio tondu thikite o mwaja matha ona hare tumia tha ici me stage makioya ngari mathie thubukia magabatire athuri ao mone uru no hara you are just sinning differently ne hara ruwe urasini na yaku ne inward ti outward ta yako nenge ni straguraga na njohi riu dio no ko na gaku ne ga theini riu ndirakwira atiriri he mundu oria kiuria kiega muno tutire mundu turaheana ni kuri ni turaura ni gutire mundu uraheana anja tutire na anja ithu na Ngai ni generally atiriri how can you not curse one who has shot innocent kid na ni gori atiriri tondu turucia na icio 90% ni cia borithi ciana icio ti innocent. Who deserves to die? No one. Who is not innocent? Not unless we are hypocrites. Yes. Ate uge mwana ucio wahurirwo rithathi no ucio wakua ate hena tofauti ya innocence. Tokoro ucio wahurirwo rithathi kuria street acio turuga ni mahurirwo na keithi ararite akiuraga nduru na kuria Mathare. Ni muici wa micinga. Ni ucinite biashara. Ni omekaga slave. Ni omendagia cocaine. Who are we to judge? We cannot. Who is not innocent? How do you judge who is innocent? Do we know the parents of those ones? Na omekaga atia Wakirumba na kiumira gukuri ekaga atia na githe tututigagiria maundu maya no matigeirwo Ngai no tutigirwo Ngai turona kirekana gukirauga atiriri we are all sinners. Exactly. And if we say we are not sinners we are lying. Exactly.
it's only that we see differently ni mehia maria we hagia timoni je hagia marathimwo atia who is innocent mothe ni me na gutire rehia na kahiti tuire tutatu turakuire cukuru ngai tu innocent na no ithuĩ tukarugama tukauga ngai ni wona andu acio ui ni mari ciana turaga blame uratio tuga nao ni mari ciana ito ni ciana ciakua turoga statement ile urariria ngai ni direct ni mwana uraneana ikio under the bus mundu ucio uraturehera Ebola ri turoria atiriri na ni ndiroritie ni ari mwana ni ari andu wao itugo turoria mwana no wa divert blame hari ofati kukorwo nayo so who is not innocent who is innocent what is the way forward tugwika atia tiga kuera muthathi muni agututhukia mutwe aba kuga ama bad girl mutha itu ntarakuona no innocent na githiti ngai tiga turakiuga ni ngai kana ndani we urona atia we tajira we urarona atia we ukirora na ritho ria kuria riatha ona handu ha gukomithia ciana ici ni moguo wauga kaba cihoeirwo na tutuike good example tondu ona cia komithio twaciruma we are adding salt to injury he mundu wandika ati vigilance belongs to God vigilance vigilance okay augaga ndukereherie we niwe wirihanagirie na niwe kwiriherie exactly vigilance belongs to God. Hey Eunice urauga atiriri as much as the police are shooting innocent Kenyans is not justified to kill their children gutire mundu urauga ati ciana iciuragwo to ni mwaki urekekire no urekeka kuria ciana cia andu acio aborithi itu matwara na no ithu turaugite kai ni mari ciana onacio no igeka atia no ire samanya na maundu kama macio kas ndirenda tu underline kas hatiri handu tureherera ritwa riu ria kuruma na kugeka tuhoe ndo tigire ngai ndagitari wakwa ni akinya because is a God of ni justice hakwa ni wehia wakwa ni aciari acio ngai ni amahe thayo ciana icio irirugama mbaũ-inĩ na aciari sad riu maundu mothe ni ma ngai I have zero comments. I told you when I saw those girls I saw myself, and if I went back to that age I would never do such a silly thing. Why I did, I do not know. Completely. I have no idea. No kuria atiriri Adrian tondu ni anyongaga nyondo akanumari taru thaici no ingimuria no anyumaga nio yanumaga nyondo niki ajui rugo niguo ni itangiririkana ndiraga Adrian mauru kumeni umeniuma matiti dadi mpaka ilikuwa inatoka pass ninafinya. Sasa anaweza niambia juu ni mkubwa ati alikuwa ananinyuma kwa nini matiti? Ndagitariria. Gairi kanasi aliothe. Na Ngai ne gututeithia utiga kugeka. Tuhoe na tuhoe. Tuhoere ciana citu. Na gwakinya ni kwiriheria tugatigagira Ngai ariheria riwe. Tone muingi watha. Na keriu ri turarigo nake Ngai arihagiria atia. Ni muingi watha. No kuririkana Jona Jona agitumwo ni Nefe. Nwe rega guthi niki? Tondu ungithoma Jona ugaga atiriri ati no ndiramenyaga no ukumohera merira. Nikio Jona rega guthi tondu nio Ngai ni kumohera merira. Koguo ona twageka Ngai ti wa kunina. Aca twahera ni atuhagira. Na nikio Jona rega guthi. Ungithoma ugaga atiriri ndio maana nilikataa kwenda juu nilijua wewe ni mwingi wa rehema na utawasamehe. Wow. Boy yenu kwa isawai. Kiria.